Željko Mitrović, osnivač i vlasnik medijske kompanije Pink International Company, jedan je od najuspešnijih i najkontroverznijih biznismena u Srbiji, a i u bivšoj Jugoslaviji. Njegova poslovna priča obiluje uspehom, ali takođe i izazovima, a naročito u kontekstu kako je stekao bogatstvo i kako ga troši. Željko Mitrović rođen je 1967. godine u Beogradu, a svoju poslovnu karijeru započeo u vrlo mladim godinama. Njegovo prvo veće poslovno iskustvo bilo je povezano sa industrijom zabave i medija, što je postalo njegovo trajno opredeljenje. U početku je bio aktivan u različitim oblastima, od produkcijskih i televizijskih sadržaja do poslovanja sa satelitskim kanalima. Međutim, pravi uspon i finansijski uspeh Mitrović je doživeo kada je 1994. godine osnovao televiziju Pink. Upravo u tom periodu televizija sa nacionalnim frekvencijama bile su ključne za pristup velikom broju gledalaca, ali takođe i za ostvarivanje visokih prihoda od reklama. Televizija Pink brzo je stekla svoju popularnost, a prvenstveno zbog svoje zabavne komercijalne ponude koja je odgovarala ukusima široke publike. Mitrović je vlasnik i Air Pink kompanije, privatne aviokompanije koja omogućava luksuzna putovanja i najviši nivo usluge. Ova kompanija, koja nudi letove za poslovne i privatne klijente, odražava Mitrovićev način trošenja novca kroz ulaganje u luksuznu i komfortnu uslugu avioprevoza. Takođe je vlasnik najvećih filmskih studija u Evropi, Globaltela, mobilnog operatera, Red TV-a, televizije namenjena mlađe publici, Apolona, digitalne platforme po uzoru na Netflix, HBO Go, City Records, izdavačke kuće i Pinkov istraživački i razvojni centar. A kako to Mitrović troši svoj novac? Jedan od najistaknutijih primjera kako Mitrović troši novac svakako je njegov luksuzni dvorac na Dedinju u prestižnom beogradskom naselju. Ova vila nije samo mesto gde Mitrović živi, već i statusni simbol koji jasno pokazuje njegov visoki društveni položaj. Interijer vile kombinuje luksuzne materijale i modern dizajn, a pored prostora za odmor i relaksaciju, vila je opremljena teretanom, bazenom, kao i prostorijama koje omogućavaju Mitroviću da vodi poslove i da prima goste u intimnijem okruženju. Ova luksuzna nekretnina ne samo da predstavlja privatnu oazu, već i jedna investicija koja u velikoj meri doprinosi njegovom imidžu, a naravno i stilu života. Međutim, jedan od najneobičnijih, ali istovremeno značajnih primjera kako Željko Mitrović troši svoj novac i ulaže u jedinstvene simbole prestiža jeste najstarije maslinovo drvo, a njegovo postavljanje u Mitrovićevoj vili na Dedinju više od dekoracije. A da li će preživjeti našu klimu, ostaje nam da vidimo. Za odlazak na hitne poslovne sastanke Mitrović koristi jedan od svojih 5 aviona, a o voznom parku ne treba ni pričati jer Mitrović ima bukvalno sve. Na pitanje koliko ste finansijski teški, koje mu je bilo postavljeno 2007. godine, Mitrović je odgovorio: procene su temeljene na ponudama koje dobijam i koje se zasnivaju na tome koliko bih dobio ako bih ikada prodavao to što imam, iako mi to nikada nije palo na pamet. Stižu ponude koje se kreću od 700 miliona do milijardu evra. To je izjavio 2007. godine, a kakav odgovor bi bio tek danas, ko to zna. Hvala vam što ste ostali do kraja i pogledajte neke od naših ostalih klipova. Doviđenja!